PWF long live 2026 hai nahai Maharashtra Tidul Mumbai ADC Sarkar phai pinai hai nahai Maharashtra Tidul Mumbai 2026 ADC Sarkar phai pisa ADC Sarkar hai BJP hai di Pramotha Sarkar phai pika Maharashtra Tidul Mumbai ADC di Pramotha Sarkar phai pika BJP CPM ya BJP ka CPM ya kare di Pramotha final no khawai Mumbai lam sogo Bharat ki jai Dumsak Rai Parawo kaisa Nokla Panda o Nokla Panda bisingtei dini hisaines Maharashtra ni Tidul Mumbai edisi korop থেকে oro rigenaitai gunda jeti mosquito net abo distribution ni bisingtei no tini takuk kahamrok BJP tai CPM yakarai 5 families total 15 voters hisaines Maharashtra nam jagai tini ti Pramotha joining kaika tini opandau manjak paika di Pramotha 47 ambasani block vice president Pradip Kumar Riang tai ani loge tongo o village ni vice chairman o Bakmara Wisini chairman from Genang ini Johan Kumar Riang tai loge tongo kini 47 ambasa di Pramotha ni assistant secretary Joseph Alam tai o village level committee di election committee ni president kini Orun Kumar Riang tai kebang ma oro kini Warias Rock tai oro pai manjak paika kini original committee ni president wal ti YTL Tian Halam bobo oro postit tai oro tini belain tin hap tangka karon jagai parai no tabuk si saines Maharashtra no jokno bisas kayu karon o tini hatri prawo yok sama mana ning ganke Maharashtra ni bising ti yok sama manai karon BJP sarkar tuno emon babe harassment kaika ba kebang ma tuno bonci to lati to khai mane abo public jonogon saimano tini jara BJP ni engai jara prochar অপপ্রচার খাইনাই ro borok no giri gelak karon BJP sarkar borok bukuk bai gosiwai kuno implement khaya abo poriskar public thani karon je chini ekot aborok bo tini poronto ria tai chini manthai onek din doira chung je chini andolon chini kokno je romantic abo bo borok ria ni gosia awon bagai o BJP sarkar total sarkar o BJP sarkar bukuk bai sawo kintu kajar kas pustakrai awon bagai tini o Dumsak Rai elakani jonogon rok saimane no tini 5 পরিবার 15 voters di saines Maharashtra hamjagai tini ti Pramotha obrok tini joining kaika jungbo ti Pramotha 47 ambassador ni engai prono chung welcome lamsogo tai hi saines Maharashtra chung hambairio karon boni nono hurino brok khaiman bagai jung brok ni pase tongnai duksuk je phanong thong bial phanok laithong jung 47 ambassador ti Pramotha brok ni pase tongnai tai pal kaino samung khainai agami je election o ADC election o 100% di saines Maharashtra ni sarkar khainai abo poriskar tai ke apok manglak isukono BJP ro ki kobor hai kai gurito borong ni kunu rang pusa samung nanglak abo jotono Maharashtra trust tongo Maharashtra belief kayo abo ni bagaino jotono chung ready tiar tongo o ADC election 2026 hai no hai test থেকে 24 টা সিটুয়ে Maharashtra ni netrite sarkar khai